Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап атканыңыздардай мен навес катар жакта жүрөм. Жаңадан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Келечек каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 19-июль 2020 жыл автокүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Азыр ушул навесте турган автоунааларды айрым-айрымдарын тарткан аракет жасаймын. Ошолордон маалымат алып, сиздерге чагылдырып кетемин. Биринчи мына Chevrolet Spark'tan баштай берели. Spark'ты дагы азыраак тартып калдык эле акыркы күндөрү. Андай литый дистерде. Жылы канча? 2012. Объемы 1, Так, маалымат кагазында ээсинин байланыш номери турат. 556 10 15 00. Баасы 320 миң сом деп атат. Салонун көрсөтүп коеюн. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, мульти-руль. Комплектациясы мындай орточо эле. Мындан жакшырактары дагы бар. Подлокотник бар, отургучтары мындай материал. Toyota Corolla Hatchback 2005 жылы чыгарылган, объему 1.6, телефон номерлери 440 миң бе? 440 миң сом. Коробка автомат. Климат контроль, монохромный электронный дисплейде, 4 айнектен электро көтөргүчтүү, комплектациясы жакшы эле. Неме, мод Corolla канча болду? 420 миң сом. Бул жакындап көрсөткөнгө аракет жасайын. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.6. Коробка автомат бул дагы. Бунуку комплектациясы кичине жөнөкөйрөөк экен. Жаңадан көрүнүшү. Honda Jazz. Туманиктер бар. Мындай куюлган дистерде 4 дөңгөлөктөн жайкы. 2005 жылы чыгарылган, объему 1.4. Коробка вариатор, ээсинин байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин, 557 98 22 21. Парктроник датчиктер да коюлган экен, 4 арканкы бамперинде. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, мульти-руль, электронный климат контроль. 470 миң бе? 450 миң сом. Жана ушул эле адамга караштуу мына Hyundai Getz рестайлинг. Унда да туманиктер бар. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.4. Коробка механика. Салону. Бул 350 миң, 350 миң сом деп атат. Honda Jazz. Бунда мынандай обвестер бар, туманиктер бар. Литый дистерде. 2004 жылы чыгарылган, ээсинин байланыш номери 773 81 71 71. Коробка механика. Подлокотник бар экен, заводской өзүнүкү. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, комплектациясы жакшы эле. Баасы 370 миң сом деп атат. Пробег канча болуп калды? 290 миң километр. Hyundai Sonata.
2011 жылы чыгарылган, объему 2, газ, заводской газда, коробка автомат, эсин байланыш номери 555 18 52 18. Баасы $7200, $7200. Мой эки катарынан турган жаз бир адамга караштуу. Биринчи ушулдан баштай берели. Жакынырагынан 2005 жылы чыгарылган, объему 1.4, коробка вариатор, эсин байланыш номери 990 04 87 78. Оз эки турда айтып коем, повторитель поворота бар күскүсүндө. Өкөтөң эгизде эле экен, бир гана наркы жагында лети дисте, бунда калпак экен. Спойлер бар. Машина жабык экен, мындай кылып көрсөтө берели. Салон 4 айнектен электро көтөрүүчү, жок, алдыңкы айнектер экен. Климат контроль электронный. Баасы канча болуп атат бунуку? 440 миң. Бул 450 миң. 10 миң сомго эле айырмасы бар экен, Калган жагынан окшош эле. Бунда кожаный чехолдор кадалыптыр. Бунда да электронный климат контроль. BMW 5 серия. Эки миң экинчи жылы чыгарылган, объему 3, коробка механика. Баасы $6,5 миң деп атат. Люк бар. Мына баллондор да мындай өзгөчө көрүп турасыздар. Капталынан да мындай чыгып турат. Дюйму R18. Дагы бир BMW 5 серия. $2,004 жылы чыгарылган, объему 2.5, баасы $6 миң. Коробка автомат. Мындай көрсөтүп коеюн, машина жабык экен. Mercedes-Benz E-класс, 124 кузов. Сырткы көрүнүшү жакшы. Автоунаанын 1994 жылы чыгарылган, объему 2.2, коробка автомат, эсин байланыш номерлери. Пауза басып, шашылбай жакшы терип алсаңар болот, эгер кызыксаңыздар. Ушу автоунаага толук маалыматты да ошол эсинен алып аласыздар. Өзүнүн жылына чындыгында аябай жакшы сакталган. Подлокотниктер, алдыңкы жүргүнчүдө да airbag бар, комплектациясы жакшы. Баасы $5 миң деп атканбы? $5 миң. Hyundai Avante 5. жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка автомат, баасы $7,5 миң. Салону. Mercedes-Benz E-класс, 210 кузов, седан. Алдында да мындай партроник датчиктери бар, комплектация Avantgarde. $1999 жылы чыгарылган, объему 3.2, коробка механика, эсин байланыш номерлери.
Отырғыштары ткань, материал, пробеги 230.376 километр көрсетіп отат. Басы қанша болды ең? $7.000 ба? Қанжасын 6-ға береміз. Бұл отырған басы $6.500 болды. $6.000 ба? $6.000. Қашан келді машина? Декабрь келген. Декабрь 2019, а? Kia Sportage 2011 жылы шығарылған, объемы 2, бензин бе же газ бе? Дизель екен. Есім байланыс номері 552 72 00 12. Расход қанша болып қалады? 8-10 ба? Расход 8-10, кішіне көбірек ішіп қойып қояды ау, дизель болса. 8 бе? 10 ішсе көбірек болып қалады да. Отырғыштары кожа, подлокотник, орточа комплектацияда. Мындайлы көрсетіп қойырен көп түшіндіруінге нема жоқ. Мультируль емес, помощник спуска с горы функциясы бар екен. Бұлда аябай керекті жақсы функциялары баяғы бізде толы региондарда шул жақсы қолданылады. Басы $8.500 деп отасыз ба? Hyundai Sonata заводской газда 2012 жылы шығарылған, объемы 2, коробка автомат, басы $6.500. Есім байланыс номері 553 55 55 58. Отырғыштары кожа. Пробеги қанша болып қалды? 220.000 километр. Аудині өзі негізі аз тартат елем. Өзі негізі аз жолға тұрған автоуналардың бірінде болып қалды отат. Мынанда жолып қалды дегенім A6. Ақ түсті мынандай бардығы теңеле бір чиіктері көрінбей, таза дайлы көрінеді. Кузов 2010 жылы шығарылған. Объемы 2, турбинасы бар, бензин. Есін байланыс номері. Варианттарда бар деп жазып қойып тұр. Азыр сұрап біліп берем, қандай жолдары бар екен. Аға чейін көрсетіп берейін. Еме салонын өтөлі. Пробегін айтайын, бірінші 387.493 километр. Отырғыштары мынандай қара кожа, электроприводты. Бұл жағында басқару кнопкалары, штатный өзінің мониторы бар екен. Люк бар. Басы қаншалы? $8.500 деп отыр. Kia K5 2015 жылы шығарылған, объемы 2, бензин. Есін байланыс номері 700 600 620. Тез арада сатылусы зарылкен, $11.000 деп жазылып тұрады. Соломын көрсетіп қойыр әлі. Максималды комплектацияда екен. Mercedes-Benz C-класс. C-классын жаң кузовтарынан да тартқыла деген комментарийді олып қалады. 2007 жылы шығарылған, объемы 3, басы $8.700. Коробка автомат. Люк бар. Салону. Toyota Prius гибрид. 2011 жылы шығарылған, объемы 1.8,
Басы 9,5 мың доллар. Салондан мындай көрсетіп қойла. Приустың салоны. Бұл қаншанчы кузов болып кетеді ле? 30-нчы кузов, а? Honda Fit Американец. 2009 жылы шыққан, объемы 1.5, коробка автомат, есім байланыс номері. Басы қаншалы? 6400 доллар. Онда өзінің литті жистерінде салонда бір қысқаша көрсетіп қойылды. Монитор бар екен, өзінің оригинал мультируль, круиз контроль. Бұл жағында антизанос функциясы да өшіріп жандыру бар. Toyota Camry 30-нчы кузов, европеец дейді есі. 2003 жылы шығарылған, объемы 2.4, есінің байланыс номері 772 94 71 76. Коробка автомат. Салоны мынандай монитор қойылып тұр. Мультимедиа 4 айнектен электро көтергішті. Ана мынанда атайын жасаған оқшайсыңар, а? Бұл жері кожа, апшывкалары, ешіктің. Өзі отырғыштар неме, а? Ткань материалы екен. Кожа емес. Басы қаншалы? 7,5 мың доллар.